ni inkuru mbi kuri perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ariko inkuru mbi itumye hagaragara andi mayeri ari gukoreshwa na AFC M23 ku mirongo y'imbere ku rugamba. Birasa nkaho i Rwanda muri Angola kwa perezida Lorenzo nabo bashobora kuba bumvise inkuba imaze gukubita ku basore babo bari muri Masisi ahari kubera imirwano ikomeye cyane. Birashoboka ko kandi igitego kwa perezida Evariste Ndayishimiye bashobora gusaba abasirikare noneho gusubira inyuma byanga bikunda. Brigade Speciale y'abarinda umutekano wabo mu nzego nkuru za leta mu Burundi birasa nkaho ikomeje gushiririzwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka mbabwire gato, drone za kamikazi za AFC M23 zatangiye gukora amabi cyane. Izi drone za kamikazi zikoze ibi nyuma yuko bigaragaye ko kwandisiyo Frds yongeye kwisuganya bikomeye. Umwe mu bantu bamaye amakuru uri ku mirongo y'imbere ku rugamba yagize ati, twari twamaze gutekereza uburyo bwo kugaba ibitero nibura bishobora kumara amasaha ari hejuru ya 6 kugira ngo umwanzi turebe ko twamusohora mu byerekezo by'ingenzi aho yamaze gufungira, ariko byari bigoye cyane. Inzego zacu z'ubutasi zakomeje gukusanya amakuru, bigaragara ko umwanzi nawe yamaze kuba mwinshi kandi afite ubushobozi buhambaye cyane. Nago kandi gukomeza kwa divansingana umwanzi umwinjirana ahantu yamaze kwinjiza imbaraga zambaye cyane nago byoroshe, kubera ko yamayira ducukura turi gushushanya uburyo bw'uburinzi bwacu umwanzi yamaze kuyageramo, kandi turabizi neza ko uburyo yubakitse nago umwanzi wamwadivansingana ngo yere kukurasa. Uko byagenda kose twabonaga ko uburyo bwo kubutaka budashoboka kuko umwanzi yari yamaze gushira abasirikare benshi muri tranche communication kandi zizengurutse mu birometero bigera muri 6 byose, ariko ikindi akaba afite mu bitugu bye imbunda z'umusada. Byari bigoye cyane, kandi twebwe icyerekezo turi guturukamo bisa nkaho we yaba ari kutureba mu bwonko neza. Birashoboka ko twari twamaze kubona urugamba rwo ku butaka kwinjira mu byerekezo bya nyuma bya Nyabyondo bitagishobotse, ariko twari twamaze kubona ko umwanzi we yari yamaze gukora ikosa rikomeye cyane kuba adafite systeme z'ubwirinzi zishobora nibura kumurindira ikirere. Ibyo nibyo byafashwe icyemezo gikomeye cyane ibukuru, bohereza unité spéciale ishobora kuba nibura gukoresha drone za kamikazi. Iyi unité spéciale niyo yatangiye noneho gutuma umwanzi arushaho kumenwamo amazi, nka kwa kundi umutobe urimo isukari nyinshi ugenda usukamo amazi kugira ngo nibura isukari igere ku kigero cyiza cya buri wese ushobora kuyinywa. Ibitero bya mbere byakoze akazi gakomeye cyane. Twari twamaze kumenya ko hari indake 3 n'ubundi ari twe twazicukuye ko harimo abakomanda 3, kandi buri wese afite abarinzi bari hagati ya 40 na 60, kandi bose bari gukoresha izo tranche communication. Twatubizi byose. Drone 3 zoherejwe rimwe zijya kubabaza umwanzi, kandi byagenze neza 100%. Uko kubanza gusenya indake n'izo tranche communication zose tuzifite mu biganza byacu byatumye umwanzi abona ko hatari ahantu he gukomeza kwirinda. Umwanzi akimara kuva muri tranche communication nta kindi twakoze ibishoboka byose, kubera ko tuzi neza ko mu gihe yasohoka muri tranche communication hari ubundi buryo agomba gukora, ariko akazijya kure. Ibyo rero twari twamaze kubimenya. Abasirikare bacu niho bagiye gufungira noneho. Ubwo abasirikare bakwandisiyo baje bagwa mu mitego yacu. Uwarokotse bombe za drone za kamikazi yahuye n'isasu n'inkota by'abasore bacu. Akimara kumbwira ibi andakava wamaye amakuru yagize ati, abasirikare b'u Burundi barimo bareniha cyane. Amakuru mabi kuri bo nuko bo bibwiraga ko ubwo twakomeje kubaharasinga dusatira tranche communication bari batangiye no gushiramo ibisasu bya mini kugira ngo base nk'abaraswaho gato babyikuremo. Ibyo birindiro bari bamaze iminsi barimo, noneho twe tugende dukaba duhite tugwa kuri za mine ziduhitane. Ibyo nibyo bari batangiye gukora. Rero ibisasu bari batangiye gutega
hamaze kujugunwamo ibisasu na drone za kamikazi, abapfuye bari benshi cyane. Rero hari amakuru y'ingenzi avuga ko casualty zirenga gato 30 ziganjemo abasirikare b'abakomando b'u Burundi ndetse n'abangora basanzwe muri izi ndake. Bigatekerezwa ko bashobora kuba babuze uburyo bwo gusohokamo, bikaba ngombwa ko basa nk'abaryama fragment z'ibisasu zikabahusha ibice bimwe by'imibiri yabo. Uwamaye amakuru yavuze ko abasirikare ba Angola 3 bafashwe miri mu gihe bageragezaga gutoroka. Amwe mu makuru y'ingenzi avuga ko n'abacancuro b'uruhu rwera bari muri iki cyerekezo, ariko muri teritwari ya Masisi tuvuga hari amakuru y'ingenzi akomeje guturukayo avuga ko byanga bikunda ibyo AFCM 23 iri gukora biri gusa nkaho bikomeye. Hari amwe mu makuru yavuze ko hari Majoro Tambura Wembi waba wafashwe miri mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, wari umaze iminsi avuye i Bunyakiri, ari naho bivugwa neza ko yarashinzwe komunikasiyo muri kwandisiyo muri iki cyerekezo cya teritwari ya Masisi, ariko mu birometero bike cyane uvuye mu cyerekezo cy'umuhanda wa nyuma werekeza Nyabyondo. Aya ni amakuru y'ingenzi kandi amakuru akomeye agaragaza ko drone za kamikazi za AFCM 23 zatangiye gufata icyemezo gikomeye kiri gutuma habaho kwa advancinga mu buryo bwa bucece bikozwe na AFCM 23 nk'uko amakuru y'ingenzi angeraho akomeza kubivuga. Umwe mu bantu twaganiriye muri AFCM 23 yagize ati abasirikare basanzwe ntago bari kurwana muri iyi minsi, unité spéciale niyo iri gukora akazi k'ingenzi kugeza ubwo hazasigara imirimo y'abasirikare basanzwe. Akimara kumbwira ibi nahise ntekereza ko bishoboka cyane ko AFCM 23 iri gukoresha abasore b'amakasike intare za Sarambwe kugira ngo babanze borosha akazi babone gusubira inyuma, kuko bigaragara ko special force ya kwandisiyo ntago wayiha abasirikare basanzwe ba AFCM 23 ku buryo iyi special force ya kwandisiyo FRDC ariyo igomba kubanza rwose kwitabwaho. Gusa ku rundi ruhande hari amakuru avuga ko komandoma yasabye abasirikare b'abanyamahanga gusubira inyuma, barimo abo Burundi, Angola. Binakekwa ko haba harimo abasirikare ba Afurika y'Epfo basabwe gusubira inyuma mu buryo bwihuse. Bigatekerezwa ko AFCM 23 imbaraga zishorwa kuri yo ari nazo kandi nayo ikoresha isa nk'iyitabara. Bikavuga ko amabi ari gukorwa na AFCM 23 ku ngabo za leta ya Kongo n'abandi bari muri kwandisiyo atari yo mabi 23 ishira kuri Wazalendo, ngo bisa nkaho AFCM 23 ikoresha imbaraga nyinshi bigendanye n'uwo ishaka, ariko abasirikare b'abanyamahanga bakaba bari gukurura ibyago bikomeye cyane ku ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko zo ziri gushaka kwereka abasirikare bakorana ko hari icyo bashobora gukora, ariko AFCM 23 igakubita ababaza cyane. Bivugwa ko ubutumwa bukomeye kuri Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye bushobora kuba biri kuva muri ibi byerekezo biri gufatwa, hasabwa ko abo basirikare b'u Burundi basubira inyuma bakava ku mirongo itukura y'urugamba. Ariko kandi turavuga ibi mu gihe ibisa nkaho ari ukokera cyangwa se ibisa nk'umwuka mubi wongeye kugaragara ku butegetsi bw'Kinshasa. Umunyapolitike akaba n'umuganga ukomeye cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Dr Denis Mukwege yashinjije Perezida Frds ubugambanyi bukomeye budashobora kubabarirwa ashingiye ku mugambi wo gushaka kuguma ku butegetsi. Ariko kandi nimba ari ubwa mbere ugeze kuri no muyoboro, ibuka gukora subscribe ndetse na comment kugira tuze tubona 5 kuri 5, kandi nimba dusanganwe kora like ubundi dukomezanye. Mubwira asante sana.